U današnjim novostima veliko ulaganje u Giga Berlin, aluminijske felge od sada dostupne i za model Y standard i još jedna europska zemlja blizu toga da dobije FSD. Pozdrav svima i dobrodošli natrag na moj kanal, dobrodošli u novi broj novosti. Najprije da zahvalim Vladimiru koji je pomogao kanalu, zahvaljujem za pomoć kanalu, uvijek mi itekako to treba i pomogne da ovaj kanal može rasti. A sada da ne duljimo, krenimo odmah sa ovim novim novostima. Nova zemlja koja bi mogla dobiti u Europi FSD je Belgija. Belgijski ministar prometa je od Tesle zatražio službeno da stavi FSD na cesti, da napravi 5000 km testno, da vidi razlike između nizozemskih i belgijskih nekih zakona u prometu i onda da se donese odluka da na isti način kao što je odobren FSD u Nizozemskoj, to jest dobio je izuzeće, da istu stvar napravi i Belgija. Znači prvi pravi korak nakon Nizozemske da još jedna zemlja na isti način dobije FSD u Europi je napravila Belgija, zahvaljujući njegovom ministru prometa koji je direktno se javio Tesli, zatražio probni period, zatražio da se napravi 5000 km i onda preko izuzeća istog koje je dobila Nizozemska da FSD krene ubrzo i u Belgiju. Vidjet ćemo šta će od toga biti. Po meni to bi se zaista brzo moglo dogoditi jer testovi su već krenuli. Iako sve bude kako treba, ako Belgija zatraži izuzeće, u roku od mjesec, dva Belgija bi već mogla biti druga zemlja u Europi koja će dobiti FSD. Superchargeri znamo kako se koriste, znamo da više manje gužva nema, osim na primjer kod nas po ljeti. U Europi više manje zapadnoj nema nekih gužvi, uvijek nađete mjesto. U Americi isto tako nema nekih gužva, ali nekad se zna dogoditi kada Amerikanci imaju neke njihove praznike i tako da se negdje dogodi gužva. U jednoj takvoj gužvi prije nekoliko mjeseci došlo do jednog incidenta, jer naravno svi misle da su oni sada na redu. Bio sam vam pričao o tome i tada sam bio rekao da u kodovima Tesla je napravila da će se jedan virtualni red moći stvoriti i da će Tesla u biti tada sama odlučiti reći tko je na redu. Naravno sve to pada u vodu ako naravno ima ljudi svakakih. Kažem, to je stvarno uvijek stvar čovjeka, kulture i tako dalje, ali Tesla će to pokušati napraviti tako da po onome kako ste vi stavili da dođete na Superchargeru, kako ste došli po redu, da tako budete i vi. Po meni, dok sama Tesla tu zaista ne otvori za ključe, znači ako vi dođete, ako kaže da ste vi na redu i da samo vama otvori Supercharger, a ne nekome koji se pravi pametan i ubaci se prije vas, neće biti nekog smisla, pogotovo tako tu na Balkanu. Ali da se vratim tu vijest, Tesla je krenula sa eksperimentalnim testiranjem virtualnog reda na 4 Superchargera u Kaliforniji i 1 u New Yorku. Kako to izgleda? Kad dođete imate mali natpis, to je mala kritika jer zaista je mali natpis, kažu ljudi da se baš i ne vidi. I onda jednostavno kaže sada ste vi na redu na tom i tom punjaču. Kažem, sve to lijepo izgleda ovako na papiru, vidjet ćemo u samoj praksi kako će to izgledati, ali svakako ako bude dobrog nekog razuma kod čovjeka, kod ljudi, moglo bi itekako dobro to funkcionirati, da vam sam Supercharger kaže kad ćete biti na redu. Ali u svakom slučaju, osim kažem, kod nas po ljeti, osim ovako nekim situacijama, praktički takvih gužva niti ne postoje previše i ne bi trebalo biti nekih problema. Ali definitivno doći će i taj virtualni red koji će vam reći kada ćete biti na redu na Superchargerima. Novo ažuriranje za iOS 4.57, ažuriranje vezano ako imate Performance, Signature ili Cyberbeast, dolaze novi bedževi koji ćete moći promijeniti na vaše automobile, ali kažem samo za ove modele koje sam upravo sada spomenuo. Za ostale isto tako možete skinuti to novo ažuriranje, ali dolaze samo neki manji popravci, tako da ništa nešto spektakularno novo. Ali ako imate Signature, a nemate, ako imate Cyberbeast, a nemate, ali ako imate model Performance, dolazi vam novi bedževi za vaše automobile. Veliko ulaganje u Giga Berlin. Andrej Tjerik, koji je glavni za samu tvornicu,
je najavio da u 2027. dolazi zbilja veliko ulaganje vezano za baterije 4680. Već sam bio rekao da se baterije 4680 trenutno samo slažu u Berlinu, a od 2027. kreće i sama proizvodnja tih baterija, koje za sada izgleda da se stavljaju samo u model Y Premium Long Range RVD, ali u budućnosti vjerojatno će i više modela imati te baterije koje baš proizvodi sama Tesla. Za sada imamo tu novost, imamo tu informaciju, imamo potvrdu da od 2027. kreće baš proizvodnja te baterije u Berlinu. 12.5. je trebalo biti predstavljanje Model S i Model X Signature, ali otkazano je, bilo je raznih tema, to jest glasina zašto je otkazano, ali službeno na kraju se ispostavilo dan kasnije, jer je Elon sa američkom delegacijom CEO-a otišao sa Donaldom Trumpom u posjet Kini, tako da to je jedini razlog. Novi datum kad će biti predstavljen Model S i Model X Signature je 25. Tesla je napokon i službeno homologirala svoje kamione semi, pa da vidimo malo i službene brojke, više manje sam sve to bio ispričao i rekao, ali da vidimo stvarne brojke. Standard range i long range, 822 kWh baterija, odnosno 548 kWh za standard range. Obe dolaze sa baterijama 4680 od same Tesla, NMC. Range 500 milja, odnosno 325 milja, ali kad govorimo o tom range-u, ne govorimo o nekom VLTP-u ili EPA range-u, ne govorimo o range-u sa punim kamionom. Znači, istestirano da može napraviti toliko kilometra, toliko milja, ispričavam se, a punjenje, kao što sam bio rekao, maksimalna brzina punjenja je pik je 1,2 MW. Eto, to su brojke za homologirane semi koji uskoro kreće serijska proizvodnja. Dvije nove boje za američko tržište, za Teslu. Imamo Blue Marine, koja bi bila ona plava koja se do sada prodavala u Europi. Tamo do sada nije ta boja bila, zato je nova. A u Europi, kažem, je imamo. A druga boja je samo za performance modele, a to je Frost Blue. Ovako jedna svjetlija boja koja se proizvodila, koja je bila prije namijenjena za Model S. Ovako, dosta dobro izgleda, zanimljiva boja. Vidjet ćemo da li će ta boja, ta svjetlo plava, doći i u Europi. Mala novost u konfiguratorima. Znamo svi kad je došao novi Model Y standard, jedna od glavnih stvari koje su ljudi bili nezadovoljni, jer ispod aerokovera umjesto dosadašnjih aluminijskih felga imali smo obične čelične felge. Ne samo da su felge čelične ispod, nego su i 18. Mnogima se to nije svidjelo, da su male, da su ovo, da su ono. Od sada, ako idete na konfiguratoru, možete vidjeti da možete i za Model Y standard naručiti felg 19 po cijeni od 2200 eura. E sad, 2200 eura, znači to ne dobijete novi komplet, nego jednostavno kad kupite auto dobijete sa 19. A za 2300 eura možete naručiti zimske gume gdje dobite još jedan komplet. Znači uz 18 koje su u auto dobijete za 2300 eura iste te felge ko što su 2200 eura i dobijete zimske gume. Ali dobijete znači komplet jednih guma više i komplet jednih felgi više. A za 2200 eura dobijete samo 19 umjesto 18. Tako da, ako razmišljate da uzmete 19, po meni za 2200 eura možda dodati 100 eura više, ali svakako ako želite dobiti standard sa 19, sada to možete. Cybercup, znamo svi da uskoro kreće proizvodnja, u biti krenula je ona neka mala proizvodnja pravog serijskog automobila i svi se pitate, pa dobro, kad završi neku svoju vožnju, auto se mora napuniti, auto se mora oprati, mora se oprati unutrašnjost. Pa Tesla je krenula sa prvim car wash koji će biti pozicioniran u Las Vegas, gdje će se auti oprati izvana, oprati će se iznutra i nakon toga ići će na bežično punjenje, jer znamo da će se puniti bežično. Sigurno napravit će se još takvih car washova gdje će se moći auto i puniti, gdje će biti baza nakon što auto odradi svoju neku dnevnu dozu kilometražu usluge robotaksija, a inače na cestama Austina viđen je i prvi serijski
proizveden Cybercup bez volana i bez vozača. Znamo svi da u Giga Texasu ispred čeka 60-ak Cybercupova spremni za probu, tako da vjerujem da će ubrzo u nekoliko sljedećih dana, tjedana, sve više takvih Cybercupova biti na cestama Austina, koji će biti vjerojatno prvi grad gdje će unsupervised, bez vozača, bez volana, robotaksi Cybercup biti na uslugu za samostalnu autonomnu vožnju. I zadnja vijest, kratka, znamo svi, nekad hoćemo ići na nekom superchargeru, rijetko, ali imaju neke radove, nema, dolazilo do nekog oštećenja i taj supercharger ne radi. Od sada ćete dobiti na autu obavijest da je taj supercharger trenutno nedostupan, da ne radi. Trenutno ova funkcija je samo za američko tržište, ali vjerujem da ubrzo sa nekim novim ažuriranjem ta mogućnost će biti i u Europi. Da vidite kad idete na supercharger, ako ne radi, ako je nedostupan, da odmah, jer u biti to vam piše u aplikaciji, piše vam u automobilu, ali možda nekad ne idete za tim jer stavite ručno, jer automatski ako stavite reći će vam da ne radi, ali ako stavite ručno da hoćete na taj supercharger, možda to ne primijetite i idete na taj supercharger, a on ne radi. Sad ćete dobiti ovu obavijest da je sam supercharger zatvoren. Evo ljudi, došli smo do kraja i ovih novosti, došli smo do kraja i ovog videa. Kao što vidite, sjedim opet u jednom drugom automobilu električnom koji ćemo naravno istestirati, napraviti recenziju i sve ostalo. Zato ostanite uz ovaj kanal. A do novih videa nema mi druge nego vas pozdraviti. Pozdrav, bok svima, vidimo se uskoro sa novim videima.